INP Mizo channel clear tu te Sipai levek ule COVID-19 laka in him tlan zel theinan du sakna kan hlan chewa kan channel min clear sak thina wangin kan lo me voin hi me ni som ania Myanmar ram chung mun rang Sipai council in thune na apong lak du lova kongzo alakal zel sakain region transe khopuya chuan Sipai council thune na do dalin konganzo le a Sian state khopui pakhat chain tonga chuan an khopui chung high school gate tina Sipai council thune na hnuaya zirna kalpuyan du lo zialan tirin sikul lu na gate ma lekhabu anda dar noi maya gate a chuan sikul uniform lo sen noi thisen entir na ni om tak antar boka hetiang hian high school tina antini sikul kalchu ala nai lo hle ni hi Kachin State Butalin Township huam chunga sikul no pangtipon voin me ni som hian Sipai thune na hnuaya sikul kalandu lo thu an lo aw chua pui ve boka primary school no pangten tul titaka an uniform hachunga demonstration an siam hian mituya kau chuak meidon alom le minda le ha kha khopui lama people defense force le mino lain naute anin ka tak fo wangin in kalpo na lam an strict sot ta hle Chin State chimlam khopui pakhat matupi khopui lu indu chuan inom na khuwa VCP recommend na lekha thataka in kenanga yang April ni som panga chhovela tang khan ID card an check to a mi in ID card nei chuan an kaltlang tir mai thina ma se min dat le ha kha khopui lama Buaina a om nu nimin me ni kwa atang kha chuan matupi khopui lu na hi Sipai council lam hian an check uluk zual ta hlea ID card nei ngot potok to lo mi thapa ngai tak PDF member ini lo ti recommend na iken tel lo chuan ilu thelo to pang hetiang hian khopui ranga po an lati zel don ni om takani Mongyo township chunga salinchi mi tepon voin me ni som khan a khonotin demonstration an nei vele boka no pangte le kum upalam achia pala pinan thok chuakani an fak om hle tanin tari region the way khopui po an thok thale hle boke voin khan NUG an thlop thu le Sipai council an pom lo thu an tar langa an postara chuan nena kan chan huna revolution hi kan chol chawang ti an zia kani chol san mai an latum lo hle hetiang hian Myanmar ram chung mun rang heng pong township lama te Kachin State phakan khopuya te takhaman khothar lama te rengon khopui chung Sipai martial law apuan khumna not okalapa lama te sanchong chimin dain le hlain mi te infina demonstration an siam te sakain khopuya te Mandalay University student ho te Sian State capital tongchi khopuya te longlum khopuya te Pienmana khopuya te Myanmar chim top lam be khopuya te khopui ranga demonstration an nei le hlom Mandalay khopui huam chunga Buddhist pui thiam te pon tran an lana sa hle Myanmar ram puma CDM siam tu te tho hlok zia kan soi fowa Sipai council po in CDM siam tu te chunga pressure apena sabi tipo kan thetlang vekin arinom nimin khan sarkar thar NUG te CRPH le People Defense Force PDF tenena in zong chu terrorism ni ti in Sipai lam chuan an puang ve ta ti kan soi kha voina NUG sarkar thara tanga an foreign minister chuan thu chua siamin Sipai council in CDM siam tu te chunga hremna lekko atum hi dan kalani atia Sipai in diklo taka thune na pong lak do dala nuar tlat te chu an fak om hle zo kani ati heti lai hian Myanmar ram pum huwa panars zirlai tele thok mek te in sui khom NUSU point thu chua asiam ve poka April ni somni le pathuma an na thona license renew chungchang soifia pa in an na chun zom tura Sipai council lamin an nor na chu tu teman zom lova Sipai council thil ti chu do dal tlat zel zok turin anin cha non le ani an thu chua chuan health department a thok tu te hian ramin har satna ato mek lai po hian an na chun zom du lova spring revolution a tel hi an ti tur
an cover in ngatani ti an soi boka license renew anom chuan chu chuan Sipai Council noya ram in real bol dan akal tir dona an mani ngei po Sipai Council thune in noya anom le dona ni ti te license an renew na sum tling khom chu mi pui ren lo te ka suat du tu Sipai te kuta alu dona wanga an mani le an mani in pui ton angai thu te health department thok tu te zinga man tok te le an nun na hial hlan tu te an hmai za om zia te an thu chu a chuan an soi bok voin mei ni som khan Sipai Council lam zani zet chu alobum tlang be turin an thok chuak le a ma se KIA lam hian an lo hriat lo ga wangin kong laka an lo lambuna chutia lambun na na chu chan thazo ka chang le in Sipai terrorist lam thi le hliam an om treu thu ka chin lam media te chuan an soi mei ni som zingdar li le chan ve la tang khan Sipai zani zet voinga lai mai an kir le ka mu ti in mita mutu pakhat chuan soi nge kachin news lamin an soi dan chuan hetia an lo lambun ta ka wangin Sipai terrorist lam hi kir le thei to silo malam pan thei to box silovin anom muna an tuar ta tok tlok mai nia soi an om boka thulom om tak chu ni le ngei phot mai tun tuma Sipai zani zetin a lobum tlang an pan hi atum thum na anita hetlang hi Sipai te tan mun poimo ani thu kan soi to a tum thum zet Sipai lam hian lak tumin na satakin an be to a ma se KIA lam hian sangtung bum anti khan danga tangin an lo chang ta thina Sipai lam hian nung tol le ta thina ni helai vela in ka na wang hian Sipai Council lam hi zali chuang fe chu an thi to nia soya ni a hliam pui tuar hi zanga aya tam anom to bok ni nan soi KIA lama tang po hian hliam tuar le thi hi anom ve nol to bokani KIA le kachin mi pui tam tak chuan Sipai terrorist lamin than tho bel zela mumau le do phung yang township chunga Sipai an da bel na sat le ema wangin nakin reilo tea indona lian taka chuak le ngei nan ring bok mumau township huam chunga mutit kunglo khokianga salong kung chu Sipai terrorist ten nisom palizet an be nuwa an la let vele ta a ma se KIA lam chuan hei hi an strategy pakhatani thu an soi ve mai boka chumi hnuin tuna hian Sipai an tir bel na sale viu maya relo tia helai vela hian in kap na sale hle inarin om ti helai kiang vela mi te chuan an soya an hlau thong sa hle ni alobuman be le wangin indona hi anasat le rin om thu general nobu pona soi ve boka alobum himit china le bamo in kalpo na kong pui thunun theina ani tlata wangin atu ve pon chan antum hlea anin pe reng mai ni karen lam hi tlemin an lungrual chia lo dewa a boi thak lek ani hi Sipai Council lam chuan ram kan peng cheu tia an thlem ne awangin karen tlang ram Sipai pol pakhat BGF anti mai chu Sipai terrorist lama an pakai ta a hetia Sipai terrorist lama pakai ta BGF te hi karen nam Sipai KNU Brigade 5 te bukhuarna phapun township huam chung an lua wangin nimin mei ni kwa khan an lo in kap na sahle ve boka KNU lamin tukin laman soidan chuan BGF Sipai ruang som pakhatan char ni in khitit media chuan soi a soidanin BGF te hi KNU Sipai te nena in kap tura lut an ni lo thu an soyani oma Sipai zaruk lai an thok chuakani atibok KNU Sipai ho tu zinga pakhat so kaladu chuan Sipai Council lam tang BGF te an lo lu awang hian in ka na hi alo chun zom mai thei ni na soya a soizel na chuan BGF te hi tan luin luidunga thingtlang khuwa le ache vela KNU Sipai te kap tur local an ni chiangani atia heng BGF te hi karen mi puite tan engma thatnem nan nei lova Sipai Council in an du in an tir kwal mai ani chu wangin tuna kan buaina hi an mani BGF te pon an hriat thiama thakhopang ati nge Jane's International Defense Review chuan Asia Times thu chua be chanin tun naya mandalay khopui chunga drone te chu demonstration nei tu te en thli thlai tu atana anti ani mai thei thu le Myanmar Sipai Council in aman mek drone te chu China siam
CH3A ani thu asoi ANI News po in Myanmar Sipai Council te hian demonstration nei tu te ti darnan China siam drone mangnge ni inan soibok CSIS lam chuan heng drone te hi meitila khopuya thlona kirona an tum nge ni in satellite data manga afin fia thu alo soi ve boka heng CH3A drone te hi China sarkar van sang lam zirna CASC kutnoya China Aerospace Long March Internationalin an siamani atibok kan soi photo angin China hian Myanmar ma ral thu ma thalna savele chonga sangni le soma tanga sangni som pakua kum som chung zong khan China atanga ral thuam lut hi ramdanga atanga ral thuaman le zong zat ve ayatam 56% ania Russia atanga lut hi 31.6% ni in adang hi chu Ukraine South Korea Israel ramdang danga atanga lut an ni thu Asia Time chon soyani baka hemikum som chunga Myanmar sarkarin ramdanga atanga ral thuama leina sen sauhi US dollar billion ni le chan ve ating atibok Myanmaram chunga hian abikin tlangram ethnic namzinga namsipai pawl anding nual maya phairam lama ero hetiang namsipai hi andin omalo omlem lo ni na langa mase atha ange thalovang ti chu keni soichi ni chia lova tun nai mai khan Sipai Council sual lutuk dau turin kol nam nge atangin nam sipai andin tharvele tahlol maya thil thalo ai chuan thil thazo ka chua pui ngei po a be sei om hle mai he kol nam sipai ming hi Burma National Army BNA ti ania voin me ni som khan Burma National Army BNA te chuan thu chua anron siam ve ta a sualna engma nei lo mi pui chunga pongrong taka chea dan omlova mi man le vuak le soisak le mian ti hlum zong thung rul nan he nam sipai hi andin ta ni antia he Burma National Army hi kol nam sipai kanan ti takna a tlangram nam te po antel nual tho ne soyani antum bulpui ber nian soichu Myanmar Federal Democracy manga inopna fel alo pian chuwa ngei thei nan te dan lova mian man zong te chuwa zalen vekan ni thei nan te Sipai Council dau turin le Myanmar mi puite ven himan ni thei nan te din an ni thu an soibok ti hian tlangram nam sipai te chau ni lovin kol ho zinga po nam sipai thatak le chak tak ronin din chuak wat sela tlangram sipai te nen tangkopin Sipai Council terrorist han nuai tak se minong hlaya naw te ho hian reyan dai bik mi lovang ti hi abe sei om so ta hle ni hi Myanmar Sipai Council chuan aram chunga mobile internet chu a ping chhote zela hetia internet access sati topa wanga a hlo zong hi ni tinin US dollar million thumle noi somni le palivel zelani ti in ISP Myanmar chuan soi data reportal website in a soidan pon Myanmar mi puizat ve maktadoi somni le pathum le noi somruk le panga vel hian internet an pangthin atia aram mi puya tanga chutin za somni le paruk vel hian e-commerce an beiboka nikhata US dollar million thum chuang an chan zelani chuan February nikhata tanga voin me ni som inkar an sum hlo to zong hi atam tham ve view to donani hi Sipai terrorist te hi an che pongrong thei khop mai nimin pia me ni riat khan Kachin state Hupin township huam chunga veti Dr. Sai Kwam Sai kumsomli le pathum mi chu thuzo fia andu awangin an roi ranga an vua an soi sakrep nuwa an kap hlumzui arwang hi kongla ya an nu chia mai maya nimin khan an hlom fel thei chau ni in a hmuna omte chuan an soi ti Rangoon News chuan soi Dr. Sai Kwam Sai hian fa pakhat aneyani INP Mizo channel thir tu ten in lo beng war phale ngei kan be sei kan channel in lo thir thina wangin kan lo me